ovo je epizod. I pozdrav svima, evo nas opet u ovoj epizodi Minecraft preživljavanja. Ko što vidite, danas ću da vam pokažem završetak, ko što znate. Ja sam završio kuću, znači ja sada pokažem. Znači imam texture pack, znate, pošto vidite kad ću da podijeli tako to drugačije malo. I ubacio sam vlaš, kao što vidite. I to se mrda sam za mnom. I to se mrda sam za mnom. I onda izaću ovdje. I da vam pokažem na kuću. Znači ovo. Kao što vidite, nisam stavio nigdje drugi blok, samo sam glass paint, glass i drvo ovako po strani. I hajde uđemo u kuću. Kao što vidite, drugačija su vrata. Kao što vidite. Zato što je texture pack dobar i svako drugačija. I svidjelo mi se zbog toga, vidite kako je drvo, kako lijepo izgleda u ovom texture packu. Prvo je onako drvo kod drvo. Znači, ovdje uzmem mač i nećemo da siđemo dolje. Da vam pokažem što sam dolje sam napravio neki mali prostopić gdje će biti naša soba i tu ćemo uvijek silaziti da spavamo ili nešto tako će biti. Sad ne držite tako za riječ, ali znam da će tako biti. Otvora isto. Znači, ovdje stavio ove fences, stavio da stalno ne propadam. Pošto ja sam stalno propadao ovdje i u ovu rupu i da to me nerviralo malo i bla bla bla. I onda sam odlučio ovako ovdje da bude ovako. Da spavam, pošto stalno propadam pa mi je svejedno da to ne bude. Pošto vidite, i uzet ću malo hrane. Stavljam tu hranu. Tako izgledimo. Sada stavimo to tako i... Znači, kada sam skupljao kad sam skupljao materijale za kuću, ja sam našao baš dosta hrane i u ovoj epizodi sam planirao da idemo majnat jer nemamo nekih ruda. Ja vidite, imamo 3 čikana koja nisu svečana, ne znam nije što nisu, stvarno ljudi ne znam što nisu ni stavili sveće ovo. Mislim da tu treba izgledanje ovo, ovdje vidim da li nema više nigdje, tako da ćemo i ovo staviti. Možemo se ovako staviti, nema veze. Možda onda drvo ćemo uzeti šino. Znači ovako, da bude gotovo. Ko što ste primijetili i nemamo nešto mi materijala više. Mislim, potrošio sam sam materijal, nemam ni ruda, nemam ničega, pa tako sam mislio nekoliko dana i mislio sam da idemo u mine, ali tu će nam trebati drveta, pošto vidite mi nemamo drvo, pa ćemo morati ići izcijepati različite drveta da bi mogli mine. Znači, idemo ovdje. Ovo je malo veliko, pošto nećete velike, a da moram ostati onako da bude. Znači, neki plan tamo zapeo, ga, eno ga tamo, vidite, vidim glavu. Znači, tamo i razmišljao sam jako dugo da napravim
nam treba hrane i zbog toga što nam treba dosta hrane, morat ćemo da iscijepamo nešto i tako to. Znači ja sam ovdje da napravim potrebne stvari za mine. Znači šta je potrebno, kamen, dosta kamena, znači će mi trebati neki blokovi da ako bude negdje pal da se može okopiti. Znači napravit ću još jedan piket da budem 100% siguran. Znači evo, dobijem i to. Znači i idemo. Znači moram smanjiti zvuk jer je previše iritantan. Izvinite stvarno ako me ne budete čuli, ali možda malo zvuk stvarno. I idem samo mine, znači ako ne budemo ništa mogli naći nema veze, ali mi idemo pravo. Nismo zaboravili, ali dobro imamo, barem imamo ovog drveta da nađemo uglja, da idemo kradove, da bi stavio ovu baklju ovako tu. Znači ćemo ovo iskopati ovdje, možemo rukom. Pošto bit će malo brže ovo spikecom, pa sam spikecom to iskopam najbrže što mogu. Znači idem prema dolje, još nismo našli izvjesnika druga. Morat ćemo uzeti ovu jednu baklju, ići s ovom prema dolje. Znači, pošto nemamo baš baklju i sada je ovo ruda. Ovo sam tražio, brat, ovo sam tražio. Jala, dosta moga, dosta. Ovo sam tražio, ljudi moji. I ko što vidite, ja sam 40 XP, zato što sam, rekao sam već, bio dosta stvari. Nisam dosta životinja, sam bio, pa zbog toga, ostalo mi je ovako stvari dovoljno, mislim, dovoljno i puno XP-a. Znači, sad smo našli neku veliku količinu uglja, mislim, za mene je velika, jer barem ćemo moći normalno da majnamo i tako to. Izvinite što nije bilo videa, mislim, jer da je bilo videa juče, gdje sam ja izbacivo, ali danas, mislim, bilo je i danas. Danas je subota, bilo je i danas zato što sam ja snimio u Minecraft novu epizodu, pa nije se uploadala kako treba i kako nije, onda to s kamenja. Ok, da popim barem ta kamenja. Možda da se ne vidim nake, ovdje je baš duboko je pećina, mislim nije pećina, ovo je ko neki, kako da kažem, majnić neki mali. Znači se onakde iskopao malo ruda i tako to. Ako bude na crveni kamen, to bi mi baš dobro došlo. Pošto treba će mi za tu mašinu, zbog toga smo i krenuli u mine, zbog crvenog cobblestona, i kad dobijem taj crveni cobblestone, onda ću napraviti mašinu
i da se riješim posla, mislim da riješim taj jedan ko zadatak. Način, ko zadatak. Znači, sad idemo da pretvorimo ovo sve aplikacije i da stavimo ovdje. Dovoljno, znači ostavimo još neka mala količina ugljaka, tako da to će biti barem u redu. Barem će biti u redu na malo ćemo manjati, tako da ako budemo došli do dubine do kraja, onda ako dođem do bedrocka, mislim, onda ćemo morati se popet 3 bloka, pošto otkrio sam nešto tajanstveno, pa ako se popijete 3 bloka uvijek, onda ćete naći dijamante, od bedrocka 3 bloka, ili 4 bloka, ne znam koliko je tačno, ali to možete, evo bedrock. Ajde ćemo malo naprijed. Idemo malo naprijed da vidimo šta još ima, ako ne bude bilo ništa. Neće nastaviti. Učinio se ko iron. Već mi 11 minuta snimam. Ovako lagano ćemo kopati na dolje. Ovako. Bedrock, majko, ne znam gdje da kopa. Nemamo, onda ćemo se popeti 3 bloka ovis, znači 1, 2, 3, 4, ovako. Kopat ću na ovu vamo stranu. Malo još naprijed. Znači, izvinite što ne pričam, a malo sam prehlađen. Znači, pa zbog toga ne mogu puno pričat. Ako pukne ovaj lava pickaxe, ja tu ću presnim s minom. Znači, ostaje još jedan pickaxe. Neki su ljudi govorili da ne treba puno da se kopa do dijamanata. Neki su govorili baš dugo da se mogu kopat. Ako stigli do dijamanata, ali ja vjerujem da vidimo koji se dalje, jer na neki način činim da samo dalje, pošto za 11 minuta, koliko je minuta stvar, 12 minuta ili 13, povećat ću ovdje, 30 minuta smo prošli bez bukvalno bez veze. Samo što smo našli jeste ugalj i evo sad iron. Znači, meni je dobra ova tekstura, napišite, znači, ko se svidi da nastavim s ovom teksturom, znači, pošto me se sviđa, no, možda ću ja nastaviti, to ću ja odlučiti, ipak, pošto neki će se ne složiti, a meni je dobra ova tekstura, mislim, volim je, uvijek sam je igrao dok sam bio maleni. Uvijek se igrao Minecraft uz ovu teksturu jer mi je bila nekakva ekstra tekstura i kako je bila ekstra tekstura, meni se svidilo to i onda, mislim, drug mi je pokazao da bi ja mi igrao sa teksturom sad. Znam da sam stavio baklju dolje, stavio sam ovako dirt.
Može kad se bude u Tokiju, bolje da ne. Idemo naprijed. Još zvukujemo ništa nisam našao. Ovdje sam našao cobblestone. Fuck yeah! Ljudi, znači, odah ja da napravim ironski kramp. Kad ga napravim, vidit ćemo se i do tada... Znači, evo me napravim, stigao sam, napravio sam ironski kramp i idem da iskopam dijamant. Jedan. Dobro ljudi, idem nastaviti naprijed. Znači, inače, ti mene trebaš. Jest da je tamo bio samo dva, ali ovdje sad odjedno, sad sam rekao idemo nastaviti naprijed i stojao se još dva dijamanta. Znači idemo i dalje, treba naprijed da nađemo još malo dijamanata. Trenutno imamo 4 dijamanta. Ovo sam tražio. Znači u ovoj epizodi smo stigli do cilja, ali cilj nam je bio tačno da napravimo kokošinjac, a ne da... ne već, napravit ću sljedeći epizod kokošinjac, a u ovoj epizodi ću još malo da majnamo i... Zmajnam još i kako bi bilo onda. Znači ne bojte se, opadaju butkice, jeo sam ja piletne malo, mislim ne piletne nego ovu hranu, kako se zove, od svinje što je bilo. Znači svi već 20 minuta sad, nek malo bude duži video, nema veze. Znači, idem prelapije. Znači, hoću još malo dijamanata, znači još malo ako nađem dijamanata. Nije ekstra. Ne treba majnar, barem još dvije, onda ne treba majnariti. Znači evo našli smo malo uglja. Mislim još malo uglja smo našli. Tako da dosta smo iskopali ovoga. Mislim da bi trebao prekid. Da ne bi nešto bilo katastrofa, da se nešto ne bi propaslo. Propasti video. Ili da nastavim. Bolje bi da nastavim. Jer bolje bi onako malo duži klipovi. Na neki način. Znači vidite s kojim sad pikeksom kopao. Sad se ovdje kopat i onda iskopao ovaj ugalj do kraja. Tako. Da, mislim da ovdje će biti dosta uglja. Tako da ću napraviti ultimativnu isto pećnicu. To sam gledao od Blond Mastera, što sam njegov volio gledati o Minecraftu. I tako to sve, znači ovdje prije... Fuck yeah! Ovo će u sljedećoj epizodi istražiti. Znači idete naš po pećinu, buraz! I lapse. Može li ovaj dan biti još bolji? Znači idemo još malo iskopam ovoga. I... mislim, malo da istražim ovo, da uzmijemo ovaj odlač, što je. Dobro, nije neka velika količina dovoljno. Mislim za mene jeste, ako ovo nije, nema veze, mislim. Stvarno ljudi,
hvala, nije bilo dovoljno i ova epizoda. Ja mislim stvarno ne znam šta vi hoćete. Znači predlažite igrice, jer stvarno vidim slabo ide subovi. Znači na 9 subova. U ovoj, kako se zove, na Instagramu već imam 11 followera, uspio za jedan dan da napravim. Znači, ne znam stvarno šta je, ali 11 followera sam ja uspio na Instagramu da napravim, mislim da dobijem. I tome se ponosim, na neki način to je meni ekstra. I ekstra. Znači nikad ne kopajte ispod sebe. Odmah to znajte jer možete upast u lavu, Tako je lik kopao ispod sebe pa je upao. Može se lagano spustiti. Ne da se razbije, da se spustim lagano. Ovo sad ispod kako ću staviti blok. Pošto bukvalno blok leti. Ima i tamo. Znači ovo će biti malo duža epizoda. Nadam se da ovo volite, ovako duže epizode. Jer možda ne znam stvarno više. Ajde bre, Lavo, ne zajebavaj me tu, ja sam pošteni građanin, a ti mene tu zajebavaš. Nemoj me zajebavat. Evo, bila sad taka, ako bi došao neki zombi. Mene bi on bacio u lavu koja gledam, znači samo bljus. I to je to. Ne, prema gore bre, prema dolje. Ne, tako. Sad ću da iskopa ovo. I mislim da ovdje ispod da pokupim ovo. I da se vi vratimo. Jao Bože, zašto kod lave? O Bože, ako upade u glavu, ja ću da se roknem. Znači ljudi, idem, mislim odakle ja da nađem Niglas. I ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro u idućoj epizodi gdje ćemo možda, ako uspijemo, da sagradimo kokošiju farmu. Što će biti ekstra onda. I hvala na gledanju, hvala na podršci. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Znači, pa šta ne drugo da vam kažem nego čao, vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada, like, share, subscribe. Naravno, ako se svidi, napišite u komentarima još koje hoćete igrice da snimamo, jer bi možda sad to da snimamo, pošto sam ja dobio novi telefon, drugi, moj drugi isto, pa tako da
može da snimamo. Dobro ljudi, to bi bilo to sve za ovaj epizod. Hvala što gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro.